Sulamipat Ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Alleluia Alleluia Jesu Kristu lamipat ula job ya kajing ya bat kajing im kat manam laki layale usim jing im unang sensyar im umi ubashaya ula job tiao ya kajing ya Alleluia Alleluia Jesu Kristu lamipat ula job ya kajing ya Kajing puli nagi kam jengki apostol kalenong gabasaw kadakot katlay hadu arpuway kirang ba kata kadarbar kila lengok ngan banyu i kano Petrus bat Yohanes kislur bat bantip makila long kibreu kibomdon jing nang jing start kila sutho hangta bakini kila long kilok jong ujisu Henry shamdon makila la banong namar kili ya wala penkot bau yang lang bat Petrus bat Yohanes kumta kila phami eki nakamra dorbar bat kila sedang ya saitnya para maki yinle ayu ya kini kibriu kila ya keli man lau briu ubasyong ha Jerusalem ula benaya kani ka kam phla bakrau bakila le bat ngimla ban len ya kata Henry bakanom priang syu hapadeng upat tongin shumaham ya kini kibriu bakimbet ban keren syu hanu haga kerteng ujisu kumta kila khot biang eki bat kila bidong teng bakim dai ban keren ne ban hikai haga kerteng jong ujisu Henry u Petrus bat Yohanes kila jubab eki to bishar hi mapi kano kabadai hakmat ublei ban kongo yapi ne ban kongo ya ublei ngite nyemla kubum klem keren syapang kata keba ngihi ngilayo i balayo sngew kador bar kalamaham kham teng syushu yaki bat nangta kasapelai no yaki kemyo dawan pensyutom yaki namar upaj baro ubayaro sudah ya ublei na kabenta kata kabalaja kaktin jong try kacing pule naga gospel kat kum Lukas kalenong kebakat riu kadekot kebakandai hadu bakat san Daw Jisu lamipat na kabajingyam dang step hakasngi nengkong jong katayaw ulapaw nengkong haka Maria Magdalena na kaba ulabe hinyaw ngut kiksud kalej yathu hakilok jong u kidang yayam snusi bat haba kilayo sngew ba udang im bat bakalayo iya u kim semnget yaka nadien kane ujisu lapau hakawai pat kadur haki arngot nakisenran kat ba kidang ya lej senong kendong kila lej pai ban yatho haki wai pat Henry kita kim tre ban ngej kadu ujisu lapau haki kat wai ngut kisenran kat ba kidang ya bam ulama ya kajing bom ngej jongki namarba
Gila pen dukhi ban ngej ya kito kibalayo iya u hadien bu ulami pat. Ula ong haki kilait setelak keperthai batu ya lap ya ke kubor babha haki jing tahu baro. Ka gospel jong utrai.